Yeah. Whamalulu atu lava ua lo ako pele live overheat le ole ve vela yo fafo. So hot outside. Me levanga on up le live I overheat here tako. The phone. Yeah. We're inside the house now. Now vela mai fo marcalo. Ya le lawa. Ai como ile uma fo. Kopia fo ngale umu fafo ngal vela la ya on koe. Ya o mai lelei kong isi kakala kwai ia le vela lu awa ni. Velu awa. Yeah. Go. Ya lau fo e mai le umu o le kalo le kau kong I. Em fai fe anga kalo I fafo, but we like how kalo venga e manga il maloma crunchy. Yeah, I kaola le umu le fai fafo cause it's o le umu le mako le fai fafo. E kai kusa ma le slow cooker. It's slow cooked the food. Why? Which is why Elena. Look. E makua e vela le mo e vela. Hey, ada nggak slow cook le slow cooker kayak ngomong aja ke I don't know if you can see me, but oh my gosh, this is so good. Oh wow, beautiful. Mari. Ja. No, I was just saying. Det var vel meget møg. Jeg går I sæk, jeg kommer. Ja. Se, hvor fik kalo lu op. Der, kan man kalo lu op. Oh. Kom ud over det. Ja. Oh my gosh, look at this. Yum. Kalo det bag. Come here. And kalo. Ja, det så der. Yeah, come. Yeah, I know we could follow. Look at this. Yeah, now they go for the umo yang. Så er det mere. Ka wanga ko fo mo mo kuka. Ia mo ki mo lelei le. Ba ku o da inga. Ko si si la ia. Le lu a. Ja. I vela le kam. Look, man, where they going to look at God, I was so salt. Everything all out. Ja. Look, oh, my boy. Oh, I love the seasoning on my boy, babe. So good. Kai le ri mo le. O me ai. Oh, okay, my own.
Mea le haa fia ai a loa kakai e whai me fia ai ai a ea. Mai loa. Mai lau ofu. Ai mai la ai no. Ia. Now you'll get a few more. Give me. I want to eat with the. Eat later. Wait. That's it. Aku mom. Wait. Oh. Ole pe kaule pe ale manga. Yellow aimen mom. But I'm telling you guys, the seasoning of that flap is just perfect. Au. Ese lo au lelei lau ai. Ai vai e wa breakfast ka ngakai. Fu era nga umu breakfast ai i wa actually morning tea. Akase fia mai pa se elingi. Do you think it mai pa se elingi ngai fa yele. All right, let's have a look at this. Oh, wow. That looks good. Au la le au ma la inga au al ma muele con au. Yes. Yep. Ulang ay way there so. Mo foi lo Australian Day. Vi ro ko ai ngai fai. Ma lio ka ko lio aku. Ale ai do ai ko mo. Emma, and Marina, get your swimmers and get your change. Okay. Talo falava ya ole ase tau mafutanga ole Australian Day ya pole Auckland Day fo e la to lo la New Zealand. Ya ole fa to afu e lava le umo la inga nei. Ya ole la ka sa mo na sunga ne. Bai. Pe le manga ya wen me ne lo kuku e ur camera. Ai si ali ira. Delicious. Our luau le ai ia malema moela le flap le sa mo ila to le fatu ama wa mai ia le live ia le sa live atu I le tai ao ia le fainga le umu when we prepare the umu ia so ia o inga fu ele umu ia le la wa I think we did one on Christmas Day, but all my moe ako le sakau. But today we just did the flaps, the mamoe flap. Ya le ala ai ko kasi le ya le flap han. Ko le se mea nga mai le machi. Ala mga ay mamoe. Machi come here. Wafanga ka kele yo wai. Ele ka kai ai pia ka ko. Me. Okay, but I don't want to live my eating. Yeah. Let's have a look. Say kako so my eating. Ole mai kaila le ku mai o ya le seki mai the rest of the flaps. Go and call me. I don't want to. Yep. There I was shaking kama yo au via. Yeah, my kama. I like the mamoe, babe, but the luau is way better. Yeah. My kama de la avi ole. Kama there. Makukua kua I vela. Si oi o pu el koi pu si live. Ko si live vela le kam kile mga sa e.
A mangongi ia o le makua mangai ia. Ia ai o le tato live number ngai aso. Tako koe whiroa i fwoi seisi taimi ma whai seisi live ia whaftai tele lava ni marori tātu tunu mai mo mai liva o le aso man wia tele lava ia tiu te mawhaiva ia ma fōwhanga o mawhengai mo le tātu tunu tō whasaifo.